Seneta wa kaunti ya Meru Mithika Linturi nariungite ntere mwanya Chegembe akiringira ndebe Linturi uria ukuruira giti kia ungavana wa Meru na tikiti ya kiama kia UDA augite Ameru bationete witina mbere kwa miaka 5 na utongeria bobwero ni bobatere kuoneka naringirite kinya ndebe munini wa Rais William Ruto kenda gutwika mutongeria wa Nthiguru. Linturi akuthingatene na atongeria Kathumba bario MCA wa Kanuni na Bangi baria bonekete kumuringira ndebe na kuganika gita kawe gutongeria Meru. Kevin Kimathi gatwambiririe. Atongore twinjurie nthaka impe the Senator wa Meru Mithika Linturi ariuro wokindanireti kia gavana wa kaunti ya Meru na atongoria Bangi mwanya bantura ibaliungirite kanisa nkuluki Nyegembe Central lare na muthiene mushine ywa maua atongoria bao mwanya bakuthia tena Mithika bai muringira ndebe yetikia gavana wa Meru kithurano nekijite ibakinyite kirore ati thai kundi bai kiliunga yembe diwe kundi rendere bakore atiania nerere imenti nerere kinya batu yembe itwete atia kinya batu yembe itwete atia twa supportanire munyanga bana twa supportanire kireito anga bana ko ndo kule muntu bathi kuba botho kuthai tiga babathi nyabo gucokia njara Mithika akiringira ndebe kinyawe ario mwene aitike kia gavana atitiete burunyo katha munini wa Rais William Ruto kiria Kristo bao tike gavana Meru inkuromba William Ruto na kuromba tikia rais wa Kenya bado tukiamene kimwe na tukiamene kimwe no ntitwa identify tema thina ya Kenya yaiku na itukwenda akioya thirikari na are uru nani Mithika na akeria ku implement national policy thirikari na mbecha ciako na nacionga atumira kweria ukiria akina mama vijana na antu bonthe kuma Nthiguru twitetie uru nonto itukwenda ucokia mbeca miukone yantu nkuluki Mithika na meneretie thirikari ya kaunti ya Meru runguru wa gavana Kraito Murungi ni untuburuboti ira kimera kia mira kwa kaito ndire ari mibatuire thinene iti kwenda musetho tutwira twina thine mira tutwira kwaria throughout muntu akawana nankanire mbeca utethia mira ku cia kaunti uticionekana kethira imuntu twire aici nari na kiao haburi kumenya mira namba 1 ibautwi tariki Jumatatu kwari na advertisement ndene ngatheti Nation page 31 andikite re county government akiwa imerabia mbeca bila Meru iri maha nikawa imayani beniko na mantu yangi mira etario kwe waone ngatheti eu oyi muntu tweshimu kwati ye mira ne tutwera mbeca na bubu maniti awirigiro bure bucokerete ringi kiriani bamira bwathoku Somalia Mithika akiringanithia kuingwa kwayo na Rais Kenyatta pathinite ikuingwa kwa biashara eu kutumite Murungu aiba maromba na aringa biama biawe matune kure uru mirango ekaruuka negoya njira ya biashara tukarukwa riwe unontu ngumenya tukuthina miaka mingi thirikari ni irario na mantu yarario Murungu gucindithia Faramaju ura waingite mira nora watura baina thina biashara na Uhuru Kenyatta no ndicho ciatumite thoko na kuingwa muingithia ndene ya ithurano akareta rais ungi ura wina kiao no kuthikira iwiki amakia Ngai na ikarikite no ntwa maromba yetu bungi na uritono tete minister wa ngima mwere thirikari ne county ya Meru Meshak Mutuma kumania burea akuwa ni ukwama kwa mirandi mwanya ya urigitani muno Nyegembe Central na area imotori Nyegembe Central kwe muntu daere ngui muntu mwe minister hospitali nteno bwa eto Mutuma kinyandi muete owe ni aibwire ko twena yo muntu wetwa Mutumoke okaya ciantu Nyegembe Central ate thirikari ya Kraito Murungi kuri ngwiritete kwa tweka kwa kumuringene thamare kwa tweka kathelwa atore sibitari na dispensary kathelwa itendawa na maternity tauyura kwe bwa utwera Mutuma umetwa ironkwenda bomoria atiri
twacwire ngui nonto wanjewe na mwekuru we na family we kana yabwiri utethia antu begembe central. Nkiripotera Wero TV kumegembe mbeta wa Kelvin Kimathi.